فرافشت ديال بريس نوري بريمو سياسات فان كود ديال مضابط نافستودي تو بحسكين بريس نوري تو قلا بخيراتي بس ممنون يعني همي چه هرمی چه نف دولتی چه جی ولاتن زلیس چونکی دا صلات هبیت نوا سوریه دا او کم کجی او کارساتا کرن همی جی ترسیان کده چه دی بکت حتی اگر ریگری جی همین لیدی ساشی ترسک هبیه او دا صلات داریه نما بشار اسد نما لکه دا صلات داریه که نوی هیا سوریه کانی وکد بجنه سوریانیه نوکه هرم و حتی هزین نف دولتیش چه ترسند نوای ولاتی دا هلبت روخاندنه رژیم اسد او رژیم بعثی شوفینی فاشی روخاندنه تشتنگلک بخور آنین بویر نو چی بود هزن ندبال و خیال دا اشتر رژیمک هبو و اپوزیسیون هبو ائتلاف بو هی تفاوض بو تشتکیدن چی بود دستاوردانه اقلیمی گلک چی بود پیگای ایران الویری نما پیگای روسیا الویری نما یعنی اوانا گشتک بویر نونه سیستمک نویه یعنی هیامک نویه هیامک دوا هیام نوی دا کس نکانه تقدیر که وی چه ببین برام هندک جهت هنه دسته خود ریجن دناو روشا سوریا دا بطایبتی او جیرانا ترکیه اوی کلنا بیتری 900 کیلومتر گریدای سوریه و پیشتر هماهنگی لگر رژیم اسد هیا کو او هماهنگیا 1998 اوی هف پیمان ادانه کو کانه در باسی ناو عرض سوریا به اگر پی بحث خطر های یانجی پککل واره تمام یعنی بویر نونه یعنی اش بویرت نیب ترسین هم نزان کده کس نزانه لی مرا گمان هنه یعنی مروف دزانه مروف پیش یعنی پیش هاتی وی چه بندر مروف کانه توقع بکه لی حقت نلبا کسکیه ایلا چونکه او فایل بفایل کی استخباراتی یعنی احتماله مخابراتی ترکی زانه اسرائیلی زانه امریکی زانن وی چه بقوه اما جادا عربی وجادا علوي وجادا درزي وجادا كردي وجادا كاس نزاني ويش بقومي ما ترس أوه دست دركيته دا إيران شو تركيا هات روسيا شو أمريكا هات أكر هو صابت سوريا بس يامن يعني شو تشتكي تجوري بيشونا من رژیم بعث خرابتر وين يسر سوريا از باوریه من اوه چونکه بحثی خاصتاً به تایبتی بو کردا و بو سنه رژیما بعث چنه هشت هانی سری کردا نا پیوا کرد 61 ساله حکم کرد پیوا کرد دستوری سوریه دانانی کرد محروم کرد هر تشتی و هر وها خلق لدو خلق گرتله به تایبتی ترکی سر تفگرا سیاسی کردی و هات بو ما چکر دجارا ساحه ما غزو کرد یعنی طالان کرد جارکی وقت باوی بشار حافظ اسد عبدالله اوجلان هانی بامه و هر تشتک دای جارادو دیه وقت بشار اسد و شورشا سوریه ده 1011 دیسان پیاده هانی بناوی قصده و هرمین کردی دانی تاوی هرمین کردی هنگا هف پیمان بین مشارک بین ده شورشا سوریه ده 1011 و ام خریک بین گلک تشت لعفرين وكوباني وجزيرة بكر أجر بردوان بحفتيك دل رژیم أسد لمناطق كردي دروخي بككا هات بيادا وبككا آليجرين رژیم بود و استلام وتسليم مناطق ما تسليم يعني دجارة رژیم بعث باشا بخا ام ظلمان دل وبككا جي بو بلا رژیم بعث بابو كره هر دوكا كسو آليت إنان دجاتيا كردان و دجاتيا سنات كردان نو که آلیه کش دروه طایبتی جی ترکیه اف هزانو که اینو ها بله اف هزانو که هی او ده که اینه دیاب سر خوبه یا انجه هر ده ترکی وانا پریوه بد يعني بيام بي هلبت يعني او هيزك راديكاله برجي راديكال وبيشترجي يعني پروردل سر راديكاليه بيه نه هيزك ليبرال وديمقراط وشريكه قبول بكي ونظام شيء اگر بسري خوبه وبمين راديكال وام هيفي دكن ببي ليبرال ببي ديمقراط داكو بيومتري يعني ام هيفي دكن او قوتني دكي
ببن قوتن ايجابي هر مگو اف جبعسيا تشيتره اف تشتكي او واما ام وقت جادا كردي وقت تفقرا سياسي كردي دوري بككا وبيادا وقصده دفي ام بعقلانية تعامل كن قضية ما كردي قضية وطنية للشامي حل دبي كو مثلا ام بين شوال فيري هرما كردستان جنود وياكا حتى انها فيدرالي وسربخا حتى انها بيوندي بغداد راي يعني ام بشعارات بلند نخوبن اما چاره سرکردنا پرسا کردی لشامیه دوی کی بچه شامه کی دوی ام دیالوگه تفکر سیاسی کردی اپوزیسیون بو شریکه گوهرتنه بو دی ائتلاف دا بود هیئت التفاوض دا بود دیکومنت هند نوبره انجمن الاجتماعیه کردی و ائتلاف به شعدالقیه اوه شاید بونه یو ان پیوا کردی تدا هیا مدعوا لا مرکزی فدرالی کری مدعوا گلک تشت کری یعنی ما کارو خباتن کری غيري ما حالي كردي كري حالتك عسكري مناطق عربي غزو كرنا يعني مثلا بونمونا ياك جماعة خزيد بيجي ياك ريزيا ناف مالا كردي ودفيون بيادا بحاوينن ونظام بشي ياك ريزي ام قشتك بياك ريزي ومو بزمانه ما هاد قرقام الزوابو قرا دورن هولير ياك هولير دو ام بيكفا ام بيشبكن دهوك ام بهفرا ام هي نتكرن چونکه دسته خلکی دا بود چونکه دسته خلکی دا بود نه بس واکرن آنها اگر یک ریزیا کرده لگور فیسبوک و جاده داول مدکن یعنی وقت تفکر سیاسی کردی اگر او دناف شانده کردی دا بود باشد طرفك سريوي از خازم و فكري بس طرفك سريوي مطلوبه مثلا جاده عربي قالك خوين فان عربي سنة كشتنا للرفعتي للمنبجي للرقة للزوري باغوس كرن باغوس أفياك دو أفرجيمانو جوان قبولناكي سي تركيا أو مايسترو أو لاعب الملك ليفارو لسوريا قبولناكي باكاكد وفدتا دا وأجر باكاكد وفدتا قفتو قودا هبي يعني تد بيجي من قبول ماك نوكا تشتكي فرمي نهات يكرن أفا ده روجي چون وانا رژیم بشار اسد 10 روزش نافچوی عالی کردی تشتکی فرمید برانبری شام دانه کریه ما ندرنگه یعنی دیکنگی بکن مثلا حتی نونری امریکا تیتی ما کرد خو ما نه امریکا و اسرائیل و ترکیه اف تشتین نکرنه ما نفت تشتکی دل واجب کن دزانم او تشتکی دیه نها لبرانبری تا دو تشتانه یک رژیمانو تمام أفا نافخو ويتشبكي رجيمانو نما نافخو تشتا ومعارضة وأوبوزيسيون نافخو الجمهورية السورية الجيش العربي السوري نافخو جلكي خوشي كهوري خلاص سوريا إجا أو جيش السوري وري دير الزوري ورقة ودي وإيرشكي إيرو يعني دوني وزير خارجية تركيا بيجي أجر هيزانو أجر حكوماتانو إيرشي قصدا ناكي وقصدا جوان دار ناخي أم بروجي خو تمام دكن نها بدو جبهه لهرم كردي فابونا جبهه دو كوباني وست تشرين او اوبوزيسيونا كيفن او جيش الوطني او وتركيا بعلمه تركيا او تين او ضمه او دكافينا في جغرافيا تركيا او مناطقنا اويدي سوريا كنتشي دبي تركيا دخوزي وسوريا وقت تشبيه قبرص جمهورية قبرص بكي بندستوي يعني بندستوي باش سوريا حكم كن نا تركيا حكم بله دو بلان هنا نوكا بله هين قال كيش كنن بيجن اسرائيل قال هنده سوريا كفدرالي هبت هر اكل ديف ناف تشيد خو هيزا خو سنورت خو بارزت سوريا بس سوريا كفدرالي تركيا بيجن نا يا ازبن سوريا كهفجرتي يك ناف ويك هيزو اما همين تشتوي يكبر كرد شد بيجن وكيش يعني دبسر كفت يعني باشه يعني اسرائيل داخواست که انا با ترکیه داخواست کرد بيجن چاوه مروف دور دبینن دسته مروف جارا ناگینه ما یا خوا گوتی ما نه ایرو گوتی در زمان رژیم ما گوتی ام سیستمک رژیمک فدرالی رژیمک ناناوندی فدرالیش همو سوریا را و پیکهاتی سوری دستورک نو دامزرینن لسر وا دستوری هر کس موافق خوب به اوا وقت شاود بيجن برسترين اما بس كا اوي دي اوي كونها مقوتي لاعب ملك تركيا يعني اوا كا تركيا تشد بيجي كا اوي دي الراديكال هاتنا سر سلطه بلام تشتك هيا خيادك تركيا تعهد داي مجتمع دولي كو اف وكان بفان ضابط كي وكان بفان يعني راديكالي او يعني ام بهيفينا
اما وك انجمان اجتماعيه كردي بروجا ما هي بروجا ما گفتگو بشامره كي شاكر وقت بعسيه شام حكم ذكر ما تقول ام ديالوج اساسا نب ديالوج بيت نكاني برسا كردي چاره سر بكي بالشر ولي خستن ولي عثمان صبري رحمتي خدي رحمه خالي بكي يانجي دكتور نور الدين زازا دكتور نور الدين زازا سروكي بارتي دقو كي جان روجي كردي سوريا بالشر ودعوه دوغش بفكر وبين العرب وامير رزقار كن تحرير دوزا كردي سوريا ناميني بكاكا لما واكر قصدا كري شر چی شغل تردیر زورت ده آنها المات چه تخواستن دا خواست چیه تمام انجمن اجتماعیه کردی و جهتك دولت دناسن معترفه معارضه سوریه دست به گفتگوی بکه به هفکاری خلقکی سربخا و عالمک در دور حکوم که شانده که بو شامه چیه که یادو دیه قصده بزودترین وقت هرمین کردی نکشر و بس خلقی ما نیکشتن انسحاب که اعلان افسوز دن و او رفتارات نكت كن چه زمانك باوري و بيبيت مستقبلا سوريا پاشا روجه دا نها قدرا كردا توشي رجيم ديكتاتوري ورجيم شوفيدي ما دعوة حوار البعثية كر ما دعوة حوار الفان نكن گفتگو هر لازمه بكن نكن هنگا تاكم الجانب دولتي هيا تا دوست هنا تا خلق هيا تا تجي كار كري ما وك انجمن اجتماعيه ما كار كري ما خلق ناس كري ام بجدا انها مثلا هوال ما هنا الشامينه ده يعني تشتن هنا دبن تمام تشتن هنا دبن يعني ام خريكي گفتگونه وكي شو وكي تبي هناك تشتن دبن يعني ام ما دعوه كري ام رجيمانو ويرا بيونديا بكن ما دعوه واش كي كري ما يو ان ما نوري يو ان الشاميه انا كم بابا من هني افيا ما مستنوري كرتنا انا كاسا بيده هيا ايش تو هيك نافودا نيكن شام هيا دياره سكرديوي دياره وسوزت خودت هين هيفيا چنا ديال برين نخوري بو چي لو اني سيها بت مثلا از مثلا كواك اس هر روز از بحثتكم يعني ايكا دوا بو چي سيبه خو حرتشتك ناي قلت نعم بروجرام يعني بو نيتا بس تشتكي بو تبيش بتشتكي ده تفجرا سياسي كردي او خديه مافي گفتگو بشاميرا بيدا بيجي از نحز بكي كردي ما قصدا دوي ريزيل خا بگري قصدا او بككله وگرن هرن قنديلا خا چي كاري دكن بلا بكن يدي خو تسليم مجلس ناف جادا كردي بمينن كردن بحاول دحن بيزا كردي كفن يعني عرب بيجن تغريد خارج السرب بو 11 سال ما حكم دكن او بطولات وامل داويه يعني حتى داويه اثبات كرن يي ريجيمنا بو نمونه ده 2011 جادا كردي تسليم وقت باشا وقت حلب رجيم دكشي تشاو مطاري حلب دبي تشي شغلتك مطاري حلبيه يعني بردفك يعني وكيلين جويري تشون مطاري كويرسي دير الزور رجيم درافي طرفك درافي ده بس ببينا درافي شو الله يخل دير الزور يعني باشا تلناف عرض عربات يعني ما مستدري مؤخرا دوما يكاز بيجن بيجي كلام وك تعليقك سريو عمل دور كد بيجن حجيه بري كزي زري يبخو بري بشطر كافتنا كيكر يدي البشتي ما ازبواركم او دما يعني زيكو هرن بري كدي بشط قالك سباس ما مستوى نوري بريم والسياسات وانت تقال مضى قالك سباس زور هربجي قال بخير اخر تشتكي بس حقيت هفقرا سياسي كردي هي بالصاله خبات بحزاره قرتيه مهنه والله يكد هو دركتي سرد فاير سرزي فيسبوكا امي وفدكي كرديش خو او ناخي خلق دزاني او دوست به دشمن بالشامي لتركيا دزاني كي تفقرا سياسي كرديه دزاني بارتي هنا دزاني انجمن اجتماعيه كرديه دزاني او انجمنار سر بازا بارزانيه كردن كردايتي دكن بشيويكي اشتي خازي نه بشيويكي شر وشر كي هيفيو برهمك زور قالك سباس هربجي قال بخير